Adichat Munde, che sui lo remesi boi e che enregistri aquest video pramu la begada cahet que ne puix pas estar abusat sui. Tutu que volevi esprimi lo me sentit supremi que la jurat do concurs e m'a decernit. Que sui urus e grandus. Urus de los esforç lo treball que hen a Sigascugna enta la lengua nusta e la sua literatura. E grandus, udrin, cat caudise, d'esta pur me premi de la Bila d'Anglet. U premi qui sanciona per iu tu lo treball d'incar e qui m'amuscia tu lo che de resta. La nouvelle premiata, titulada La Cursa, scesna d'originalitat, che badu du idea pro simpla, Kabila hami de ha cohabita dues causas qui m'agraden her e qui me sun centraus. La lengua nusta, la lengua gascua e la scientificció. Debe d'aquesta novel·la premiata per aquest concurs qui ei despiuscianades uren de per literari maie pus auturs e per las autores gascues e tad autes che passa la Gascugna che me hegai. Que s'amuche qui a eu bille possible de la nostra escritura e che io causa importanta. Che volevi donc merceia la giurada pu su coratge de la causida e pu su treball tanben. Mercès au public per la sua presença placegu. Chenet ne serem pas gran causa nosaltres los autors. E che speri la nouvelle che t'agradarà. Buona escuta. La corsa. Estadi. Socuc. Qui sui tu? Os medabans, la linha blanca, la de baluda, la qui bouge toutes las autes. Qu'ei de mau pensar, mes que la me passarei doma matí. Segun so qui hassi, passala que m'harrà o que m'cruixirà. Que n'ei per as pensades, mes arre non pot mina lo morau. En là, la pista que s'espandeix, que accuri da los veis, che sper lunga hor de vista, mes che sei io birrada. Leuiera, la pista che s'assombreia all'auburi du gigant, l'umu Olimpe. De tous temen là, l'Olympia ne repasson qu'u pretseit inaccessible, u pun lusen qui traucava la nueit e qui m'gahava l'espè. Uei, n'ei pas meiu pun luegnec, mes lo nu de la mia existenci, passat, present e futur qui sun ligats. Tantes sacrificis t'anesta. Doma, qu'en serei. Da los mes, da los autes qu'en daram lo tour. Cu daram da lo monde coneisciut sancè. Doma, tu los pobles che s'aunaran a las nostres pruesses. Qu'en tremuli. Che sui estat suspres quan me convoquen l'equip olimpica. N'eren pas las anades d'entrainament, ni los sacrificis, ni las pruesses tapoc qui m'han heit l'aunu, mes lo hat. Au paresce qu'ei orbo e che truca paupes. La semana passada che truquea Nestor d'Arcadia, che l'homi mei belos e quaiar che cunesci, mes io blessure cu forse a passa lo sutur. Lo campiu du poble nuste qu'abe deixat. Cassetei do remplaçar, estu si razonable, rai, la mea scadenza, e che nei het la runza. Che spiu darre cop la pista. Duma chi serei. Estadi, aubo. La nueit che è stato braco. L'excitation ou la po, dieu las dues, que m'han heit empatchau sum. Tutu ne sentesci pas de fatiga. Qui sui. Os autes concurrents qui sun tabè. Che s'apprestaven se gaita,
lumen rindisi sus resta dus autes que pui resta decisiu, que sun chics a m'espiar. Per la maior part ne sui pas io risque, ne sui pas un clu remplaçant du campiu, u caiabet sus la bille arraiat de Nestor d'Arcadie, ne sui pas un que iu, Alex de Tarsia, que m'apresti cum cau, que va esta io curse de las lungas, que muli, las cames sus tut, que sun nervs qui subercauhen, puixos bras, que me deixaran tabé, qu'at esperi a miei camins en mensch. Ad aquest moment n'auri pas un ca mea hami entam purtat din cau cap, e serà pru che dependerà d'era, de la sua participació a la course o pas. Ne l'avei pas pus concurrents, e que n'ei per las pensades. Essere possible qu'abussi deixat, estu si lo cas que sere susprenent mes, per aquestes tours, los campius que parechen d'esta brisadís. Che spia l'entura en bet espera bedu su auguri, passa las cumes qui custeion n'estadi, qu'apparirè tranquillo, arraiado per l'aubo, che prenderè la sua place sus la linea blanca appresso a prestadi reglamentari, e che s'esperarè enta plegalaha. Mes pu moment ne l'avei pas, ni a la prestadie, ni sus la linea. Che spita las cumes qui custeion l'estadi, nat auguri arraiat, que suspiri en continuar las meus verificacions. Linea de partenza, mattiada, 0, 0, 0. Che è arrivata, che pareix d'estat esicada, aquest sentit nella patrava de briga, a prestadi verificacions biste plegats, dispause che s'avanza de la linea blanca, che pren la sua plaça, pur mera, che sui cost filae du kraken, la filae du kraken, esta lo remplaçant du campiu ca omecha aquesta bantaglie, che sui per las pur meres plaças, au sus costats, cic probable che la me mantieni, quan si començada la cursa que serei luen darrè, almenys que la me vei depres, che l'exemple que me segueixi de tustemen là. Che l'espii lung, trop lung, che se n'avisa, che schio dret, tranquillo, che m'estime m'espia de punta, che me hei petit. Nei pas lo moment de dadu cacu, pas da perro, che sorri discret, che m'sene cum t'am demanda seriu, cu segni che chio, che m'entorni a la cursa, che m'sarri los braçaus, che lu coqui va peta, che n'sai du calma, io tau activitat cardiaca che m'pugui riboita, cat hei en de bales, che m'torni sarra los braçaus, che l'espii de punta, nei pa mei da più, che tutta la cursa chi s'appressa, che m'embarri dan un moment, concentració maximau, que vei los darrers concurrents a splaçar, qui ha Denis d'Europa, Ioris lo Ptolemaic, Liunia Teodor, Ulisi lo Tritu e d'autres. D'ací cauques segundes, caurei agaha la pista e esta lu de quicau, que me torni sarra los braçaus. 10 kilometre, mattiada, 8 minutes. 10 kilometres, io linea dritta, che bascia leuiera cauques grads, che io bia surreiada, a bendap, nada difficultat. Tutu che n'ha prut ensegnar au public la me lentu, che ensai de segui, che me stanchileu. La cursa che è lunga, trop lunga et a persegui las ombres. Pur mera scamada,
che sui distanziat. Filae du Kraken, che partit da hum de pista, portat per estrambord du public, qu'a eu record a batte. Iu, che eu cursa acaba. Che m'ata pru brembat equipe olimpica. Los autos concurrents che passen, u evidenzi che m'gaha. Du 10 km en là, che continuarei la course sul. 42 km, matiada, 44 minutes. Fi de la partida mei simpla, che suio pun quan las causas e badin seriosas. D'ací cauques minutes que passarei du sula a Lubac. De la pista au camí, las esprobes qui m'esperen que me testaran los limits, qu'entri per las ombres. E si bet pas arre, lo gigant que het res nuets au bet me du die. Na de suspresa, que m'activi las retines a eler, tot que bat clar. Pumen que lu cos qui segueix, l'esforç que debu sofrir, las meus cames que es tienen segures contra las cumes arabentes, l'equipe olimpica qui m'gabide per l'intercom, qu'ellos nanu processus qui cauchen en calcula, que m'hen las trajectoris, que m'averteschen dos risques ligats, que m'conseillen de causi lo passatge mei simple, grades naturaus qui trauquen haiasses brumantes. Filae du Kraken n'a pas causit aquest passatge. Ca tout ce que cau enta causi lo passatge mei brac, que la me bei pua dret traucan las cumes cum planes, que deia l'entrada du canau bahida, os autes concurrents aos arres, cus bei despoderats davant las sues pruesses. Iu, que me causesci lo passatge mei segu, resinat. Las escadences de la beda curre que son de las febles. De la me puix pas son qu'imagina, que m'baiar sec, que m'abribi, suprimant l'avertiment, intercum que sua. L'equipe olympique que me tire l'estaca, ne responi pas. 500 km, Brespa, 7 horas, 8 minutes, 32 segundos. Tout esforç qu'a eu prets. Qu'at sabia abans de passar la linha blanca, qu'ho pagui sens plagni. Las cames que me segueixen en quer. La cauhada ne baixo pa mei. Que me sentesci las cames a cremam. Los indicatus que birren tauion escu. Saturation thermica 25%. Qu'en sui a las rampes. L'intercom que me sua a darun. L'icône de l'équipe olympique qui clinouteille comme une guirlande. Que me secute tam parla. Ne me he pas besoin de se respone. N'alentirei pas. A cops, que n'ia qui paguen mei que los autes. Uei, que Lucas de Ioris dit lo Ptolemaic. Lo canau passat despus ua pausa, cu trobi iasut. Ca la cara ossa. Que pareix nu pa mei aleda. Zon escanerizada, nat risque sabut. Que m'apreci. Natalidadie, confirmat. Echegna de pulsació. Que spia run e que torni partileu. Qu'abertesci tutu los organizatus. I aurà los drones medicaus. En pausaran questius. Auri penalitats. Lo Ptolemaic ei sortit. Que es contenten de ha passar l'informació. Deficiència mecanique du generator d'atmosfère. Ne serei pas lo darrer, fi finau. 881 km, fi de Brespa, 12 horas,
36 minutes, 58 segundos. Juris ne repassum che lu pur me. Mei che bat abrenco la pista e mei los concurrents che deschen. Caucas n'han pas voulu deixar, che sun tornats a la pruba. Qu'èrem bin, n'en passum che dets. Deficiències mecaniques, cadudes accidentaus ou nafradures. Los organisators que rasseguren o public. Las causes que sun diferentes. O resultat pariè. Guerren la, guerren sa. Filae du craquen che tustem daban, che trasso cum io cumeta, tau 1000 kilometre. Au paresce, are nu la pot traba. Que m'espii los indicatus, ruis. Qu'ei las cames en supercauche des empuxumument. La saturació tèrmica que trantaia enter 99 e 100, 99, 200, 100, 99, 200. Ed aquest rime qu'em cau estancaleu. L'equip olimpic qu'a renunciat, tant debut. Un aute qu'aure deixat, qu'aure heit cum los autes concurrents aus pur mes risques. Nestor d'Arcadie qu'aure deixat probable. Filai du craquen que persegueix era. La trubari iazuda, cum los autes, que baixi lo rime. Que susbei los nibeus os filtres, que stienen, que m'abisi a la saturació tèrmica de las cames cum dos bras, canarà, que sui quasi a miei cami, la dusau partida que serà mei lunga, mei dur tabè, que mi calera gaha. 1235 kilometres, nueit, 17 horas, 38 minutes, 3 segundes. Lo planet capirat, qu'a capihunat per escuragne, almenys los regulatus tèrmics qu'a nie pausa. L'estaubia d'energia qu'a pagat, que m'ha costat temps, mes qu'ei passat la meitat, que n'ei de rest t'a acaba cum cau. Lo meu sistema corporal que diffuse la saturació tèrmica, las meus funcions vitaus que seran mantenudes, la noite que glaciau. Da las meus cames, los meus bras que en sun a 75-200, 74-200, 73-200, 70-200, que m'estrei, autobaix. Lo contacte da l'equip olimpic que hi ha restablit. Natarcast. Per restar periosa la mia strategia che hi è stata efficace, che mi consigliano di mantenere lo rime. Per rez, la naua o plas che hi ha setader. Chi ha setare de sta naua? Non torni pas a re quan ensaion de mi convence. Che sui a me mareha, quan si torna dispaus, l'intercum che tornarà sua in de bales. Aquesta cursa, che è la mia scadenza, probable la sola che n'auri pas jamai, che su io che causierei chin e la me bau acaba. 1688 km, Alba, 24 horas 39 minutes, 0 segundos. L'Alba, che la sei procio, au punt de passaggi enter Sulan e Ubac, che m'appresti alla beda punta. Che l'esperi, amiga, la noite che è stata lunga, man tu concurrent qu'han deixat, n'en passum che quate, filae du craquen, che scusteien dab denis d'Europa, liunia Teodor, cus persegueix, tresau, liu qu'ensei de seguir, che m'adbiri sens pude gagnar nades encamados susets, la cota au plas che paresce de sta de meia na meia setadera, quan serra la darrera. Lo prezeit qu'er d'acaba la cursa, e che so che suiaha, qu'auri volut miei, segu, che m concentri, che stimi la distanza de resta,
che guardi lo rimme, qu'aurei dieu hegnat abans la fi, les cadences du espè, qu'ei las calmes qui subercauhen, los indicatus qu'ensuia o rui escarlat, l'icone de l'intercum que sun estroboscopis, los filtres qui s'encrassen, que sui enla de la velocitat maximau. Ne poderei pas perseguir un temps, mais ne puc pas alentir, pas a dar, que sei estancado, que son tots estancats au midix endret, au midix moment. Us apareix caucaré? Us me cau rejugne? Chio, qu'em puix regala tol. Qui sui? So qui beie che m'gaha, filae du kraken sus la pista. Denis d'Europe e liunia Teodor contrera, cu hen frun. Che me stanchi cost era e che l'espita comprene, che m'sene cum tam demandase su iu, cu turni che chio, che sorri discreta abans de slanza contra os autes. Mei perfeccionado, mei beloso o mei entrainado, al sei pas. Me segu qu'es glacho sus ribaus, chens nat esforç. En tot cas, que sei passat leu, nat cop de trop, que i esta du efficacitat glaciau. En sus pars dus bensuts que sbirta iu, que s'avança, que sorrit carro dretto, que balanci inter la po e l'excitaciu, que splaça costa, birrado tau sens de la cursa, que spii drit, concentrado, en position de partenza, que l'espii chens comprene, que la vull parlar, mes non sei pas che dise. Sute, la sua icona qu'appareix per las meus retines, que hei lo passacot, qu'enteni. Au pè, pausem, demnu, qu'ei partido cum l'abeia, a cremar la pista de las suas camadas, cum tam lança us desfis qui diz, segueix-me, que torni da la biada a la meu curs da parsec, la plaça n'a pas meinat d'importància. Ne vull pas sonque io causa, la segui, un cagni, probalo que puix acabar, e sat bo an mei luegna sus costats, probar au me planet, que sui lu de qui cau, ne sui pas Nestor d'Arcadia, que sui iu, Axel de Tarsia, un marcia cum los autres, mes lo pur me badut au dom du Tarsis, a participar a las Olimpiadas. Acaba la cursa tau davant los mes, cost filae du kraken, ne podi pas esperar miei. 2035 kilometres, Auba, 29 horas, 4 minutes, 0 segundes. 6 lo moviment. Che speri che t'ha agradat e che desiri io buona prespada. Merces her.